E se ele batho ba 443 ba seng ba hlokahetse mme ba balwang ka diketekete ba setse ba hloka bodulo. Dlamini-Zuma o re ditlamorao tsa dikgohola tsena di tlilo thefula baahi ba profense ya KwaZulu Natal le Eastern Cape nako e telele. Letona le re dithuso tse etswang dinaheng tsa matjhaba makaleng a fapaneng a mmuso le a poraefete di tla ba bohlokwa haholo ho thusa baahi. Some of the homes completely destroyed, about 4,000 of them, and some partially destroyed, but leaving more than 40,000 people homeless for now because they can't stay in their homes. And some of them have lost everything because they could only escape with what they had on them. Dlamini-Zuma o re ho tla fihla ha jwale ha o so tsejwe na ditshenyehelo di tla qosa tjhelete e kae.